akkan an isa agaru fadutin isa agaraji arrantana rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hala inni sommanin yonin isa agaru fadu rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam isuma sommana qabutin isa agaraji yonin rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam arrantana kasommana hin qabnen agaru fadaje isuma rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sommana hin qabnetin isa agaraji amma yo rabbi je insha Allah taala guya afurboda ji aka bajamtu tutu asin ji ash'abana tisen ji ash'abana tanra ummanti yagifti aisha radhiyallahu anha fil muttafaq alayhi majid nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hintane jette irrehdu sommana kasommanu ji ash'abana male ji ato kolle guutu sommane wa himbeku ji ramadana male وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya islaama duraan dursee bagana gayaan nu eedan isiniin jechaati gorsi keenya kaarraantana mata dureen isaa sadarkaa ji'ini sha'abaanaa qabu tajechuu irratti deemti jechuudha yeroo muraasa takkaaf gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin akkana dhaggeeffattan gorsi keenya kaarraantanaa kuni bikka isaati irratti yoo ammaan tana kaalaandara raattan arraantana guyyaa meeqa ويامك إدمي إن شاء الله غيا أفريتو هفجي تومي رمود أفجيتو يو صدمي دمت جاء شعبانا وان إنته ولله الله جيتو أحبابي في الله وان تكان لبوت سن درلة لبوت يلي تنين جمتشيس أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تو كينيتي gammadne boonu qabnaan isinin ja alhamdulillah wa thumma alhamdulillah ka rabbin keenya jalla jalaalu rabbi ummata nabi muhammad nu godhe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wannin akkana jeefis waanin an kiishati yarraa baasee isinii je'u humaa takka hin jiru qur'aana rabbii tv hadiisa qulqulluu bareedaa akka rasuulaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sani walitti odeessinaa الله جل جلاله قرآن كيسة تمالنجي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إساق آلي ربي جل بطماته في إسا مجرمته والكتا هيجا نمني مسلماتي في مجرمني والكتا ما لكم كيف تحكمون مرتني سنقوتن تن أكمي جين نما أدى إسا بريدا كان لفتي متأنسي فنيان إساتين سبحان ربي الأعلى جوفي أنا ربكم الأعلى نمنجو وهي تكا أبوليانكي إسين ور سبحان ربي الأعلى جو سنيجو الدنيا تنا يو أمان تنا غربي يهندي كنا يو ديتاني يو كانوا كتابا يو دبستاني لالتن لون إبلما تتوتو ربي قدتي قبلم مليانا إبلم لون مليانا إبلما غندي هندي غبرا أما سأجتما كيسا يوم تسكان إساني لالتن أجلكم الله هنتوتا توتو كيسا غبرا من سنجا نمني هنتوتا سنغبر والإياذ بالله نما والله لا دسيتني بروفيسر ديبارتمنتي سديتي نما بروفيسر تهي accountanti professor business administration professor political science professor teediti garu hantuuta gabbara isin qofaafi warra isin fakkaatu qofaatu rabbi dhugaa gabbarutti jira man jettan boo wantana rabbi dhugaa san salvation جرّك جوبر منغست سمايات مغبات تفلق الله وان قيبل سنجو جران
yo ammoo teessan hin qeeballe warabbil kaaba mangista samaayatiin hin jirtu afaan guutuuniin sin jaabar salveeshina warri qabu muslima isin qofa tana allahan ammas mal jee jalla jalaalu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah isinin kun taatanii jirtanii kuntum khayra umma caaltuu tuutaa taatanii jirtanii أظهرت كملت إلمنا ماتي سنيس مالي تأمرون بالمعروف وان جال ربي كيستي بكما تهتي والآية جني أما اللي وان شريعة في أيلين إرابل في ترى والأركتني كان شفاتك ولتي سنكبو أمو الله جل جلاله أمن تنيجي الرجالتون أمة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو هكا أتفان أدو بيتو الرجالتون نجتا كأمانتنا ما سيته الدمتمو دلين كأكنتي الدنيا تنكيس فجاته من فرشو والعياذ بالله كغوتمنو تي الرجالتون ورب الكعبة نمني دلاوان أككيا أدو مجروتي أمتي نبي محمد أمو صلى الله عليه وآله وسلم الرجال أمتاتي yo anafiati taqsirri yoga dilin nurra argamte wanjirtu nurra argamtis odo obbaleyan ke walin wal dorgomutti jirtutiti yaro gari qoren huccute si qabde ibdubatti si debis yaro kana wonni anafiati godu kamnu qore sanuma ifirra darbine huccut urin nurra tuutana imimman tawbati fi imimman shenatin ine uccutenya ufannetuma imala kenya jalqabu qabnan sinja akka jumaa dabara walin jenne nam takkaaf hiree hin kanninaan isin jaabara ati dhengadda akkana turtee bar amman tana akkana taate yoo sinje talk to my hand harka kiyyaan dubbadhu jen mal jettan harka kiyyaan dubbadhu numa ibduuba sin harkisneen sinja ati yoo hayyama gooteef male tawbaa deebineetuma gama rabbii keenyaa deebuu qabna ملي أمتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرجال توتات إسنينجا تنا رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والنسائي في سننه والحاكم في المستدرك بسند حسن رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم توفون وفي رواية أنتم تتمون 70 أمة أنتم أشرفها وأكرمها على الله تبارك وتعالى وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسنينكن نقوتنيجي توتا ترباتم قوتني إسنينكن توتا ترباتم قوتني أرم جهاتمي سقلي توتو ندو دبر نتي ورمايتي ترباتم مفان نتي بود أمتي الفنجر إسنين كن توتا ترباتم قوتني إسن الرجال في الركب جمو إسانيتي الله أولانا تهرتي جيبو كم يت جتشكي يا متين سنجيبر أن جتشكي يا وان تكنر رانتك سواديرو والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمتي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه دلين جراجاتما الرجال أمتات توتي جنة سنتو رسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام الألباني طيب الله ذرا صحيح الجامع في سلسلة كيست فيدي سلفين تنت جنة سنتو جالو وانقيا كإسلاما سلفي دبا في ديدميجي سلفي ميقاتو سينا دبا في ديدم سدتم إسنين جيبو ملجتن أهو سلفي سنكي سانوتي بحرتي تنياو ربنا الأرقنغا سدتم إسني أفرتمي والربرا تندرن كبجان نجرتي رواية برا كيست رسول صلى الله عليه وآله وسلم نبي تكون أغري جيبر دجين تناكنتي أولنا فورم تيجي ولا حديث متفق عليه ابن عباس رضي الله عنهما يرى لالو نبي تكو كوا إسا كديمو أغر أما نبي برا أغر إسا في نمتك
yeroo kana ol jeinaan jaanje yeroon ol jehu orma tokkoon agaree je isaan hedduudha je yeroo kana hedduun kun jara kiyyaa je'ee didin gammadee je lakki jarri kun jara keetii miti jarri kun jara nabi Muusaati alayhi salaam ati ol jeinaan jaanje yeroon ol je'ee laalu zaata guddaa takkaatuun naa mul'ate kanneeni ummata warra san cufarra hedduu agare kanneeni ummata kee kana waliin nama 70 hisaabaa fi iqaaba maletti jannata seenanii jirti riwaayaan biraa ammoo 70 bakka 70 hin dhawi hisaabaa fi iqaaba malee seenanii aboo warra sanirraa rabbi nu haa taasisu ni galtaa caalmaya kee wanni sonkos jettee mataa kee lafatti qaqqabdu hin jiru amma yoo muslima laalte walaa dhiiraas walaa shamaraas muslima jechuu isaa ni qaanfata sabboonummaa saniituutu sii dhiyaata dhugamoo dhuga miti bakka esi kaameeraan sirra hin jirtuuti sanii sii dhiyaata oromummaa lallisuutu sii dhiyaata muslimarra garuu wanni islaamaa fi muslima geessu takka hin jirtuun siin jaabar guyyaa qiyaamaa tana cufa inni zaabbattu bara inna akramakum indallahi atqaakum akkuma wal baytanii fi obbaleeso walirratti dhaadachuunis tanaan hin taatu hin tahin hin jenne bara muslima oromoodha hakiimiisi gandi kiyya laga harreedhaasi dirree dawaa takkuma garuu maali yaammattaa yoo jette huwa sammaakumul muslimiina min qabl muslimummaa yaammadhaa dura ni qaanfatu wahinaan ja'anii sodaata maa sodaata obbaleeso waan takka isaanis sodaachuu qabaa baraati sodaachuu qabu inuma mallattoon tiyya cuwaatu muslima taatee akka qaceelchuttiin deeman siin ja'a areedaas guddifadheetiin deema boo awoo jarri kaanis areeda numa guddifataa bara jarri kaan anfarroo hin muranka an anfarroon firraa mura keef taqola tana wayitu kan isan yahudaa fi nasaaraa tana xuuxu agarte ana kamaan malaaxaan isa wuyyaa akkam jette taan malaaxaan godhu ittiin dhiisa jarri kaan kofoo isaan mur anni muraan gaaboo kam jette kofiyyaan irra kaaya kofiyyaa yahudiinis ni uffatu garuu takka ta'e nyaata nan uffatu gaa xiqqoo san uffatan gartee miti waan takka wanni sodaattu hin jiruun sin jaabar barsiisaan kee nabi muhammadii barboo sallallahu alaihi wa sallam barsiisaa nama normaala sheeka hattuu seete huwa sayyidunaa rasuulullaahi sallallahu alaihi wa sallam ol je'iiti deemi akkana gajjattee hin deeminiin sin jaa amantaa ta'e jaalannee isiif wareegamuudha sadarkaa ummati nabi muhammad qabu salawaatullaahi wa salaamu alayhi asii fi asii miti inuma rabbiin jalla jalaalu rabbi ummata kanaaf rahmata godhuu keessa hogguutu xaa'aa takkarraa fuudheetuma gara xaa'aa takkaa nu geessa nuti asitti dalagaa bareedduu takkatti cimnee jabaannee dalagu jirru fuudheetuma ammas dalagaa biraa ji'a bareedduu takka keessa oduu jirruutuma ji'a bareedduu takka ji'a amma keessa jiru ji'a rajabaati baatii 12 rabbiin ta'uume afuriituutu kabajamtuudha je afuran san keessa takka rajaba sadii wal cinaa jirti takka kophaa jira ta kophaa san rajab baatii jabduu kabajaa qabdu tanarra wanni beeki baatii biraatirraa ibaadaa addaatii fi sommana guyyaa 27 marree sommana jettu hin jiru obbaleeso ibaadaa yeroo taanuma gootu goota garuu tun baatii birarra kabajaa qabdu amma yoo rabbi jee insha allahu ta'ala guyyaa afur booda ji'a kabajamtuutuutu asseen ji'a sha'abaanaati seen ji'a sha'abaanaa tanarra ummaan tiyya giifte Aishaan radiyallahu anha fil muttafaqi alayhi maal jette nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa hin taanee jette irra hedduu soommanaa ka soommanu ji'a sha'abaanaa malee ji'a tokkollee guutuu soommanee waa hin beeku ji'a ramadaanaa malee riwaayaa biraa keessatti ammoo kaana sallallahu alayhi wa sallam yasuumu sha'abaana illaa qaliila ji'a sha'abaanaa hedduu ka soommanu tahe waa xiqqo malee hadiisa biraa keessatti wal hadiisu muttafaqun alayhi anas ibni maalik abi hamzat al-ansaarii irraa dhufe radiyallahu an anas maal je radiyallahu an sahaabaa colle warrisa hadiisa akka gaaritti odeesse sahaabaa nam turmu isaan san keessa inni sadaffarra jira 282 hadiisa odeesse sahaabaa barakaa qabu rasuula keenya sallallahu alayhi wa sallam
amata kudhan khaddan waa hunda irraa beeka mal jee saabtichi barakaa qabu kun radiyallahu anhu wa arda ani rasuula rabbii salawaatullaahi wa salaamu alayhi akkaan an isa agaruu fadhuttiin isa agaraa jiru arraan tana rasuula rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haala inni sommaniin yoonin isa agaruu fadhe rasuula rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isumaa sommana qabuutiin isa agaraa jiru yoonin rasuula rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arraan tana ka sommana hin qabneen agaruu fadhaa je isumaa rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sommana hin qabneetiin isa agaraa jiru yoo halkan isaa dhaabbachuu jiru leeylii salaatu jiru isaan agaruu fadhaa je sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanuma leeylii dhaabbatee salaatuun isa agaraa jiru arraan tana ammoo isaa rafuun isa agaruu fadhaa yoo je isumaa rafuun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isa agaraa jiru sallu ala nabi tuni mal nama garsiisni beeyta jiddu jireessa ta'uu jaalawwan kiyya ka islaamaa qissaa takka nutiitu beekaamiga qissaa dhagaruu hadiisa sayya wala hadiisa muttafaqun alayhi anas umarraa dhufe radiyallahu an jara sadeen dhufanii ani arrarraa eegalee soommanan soommanuu kaanis hin rafuu kaanis hin fuudhu je lakkii rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanni kanaa hin jirtu jeen ani nama akkaan rabbii isinirra sodaatu nama rabbii akkaan beeku yeroo nin salaataa salaatul leyli nin rafaas nin sommanaas nin nyaadhaas nin fuudhaasi faman ragiba an sunnati falaysa minni namni karaa kiyya balfe narraa hii mitii je islaamin narraa baha odun jeen qajeelloon ani itti dhufe san sallallahu alayhi wa alihi wasallam san jala hin deemne jechuudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa jiddu jireessa ta'u giifte aishaanis radiyallahu anha wanni jette kanuma garuu ji'a sha'abaanaa kana hadiisni akkaan nuu ibsu hadiisan amman tana insha allahu ta'ala isniin ammas odon isniin netaka sallu ala nabi wal hadith rawahu al imam ahmad fi musnadih wan nasa'i fi sunanih bisanadin hasan rahmatullahi alayhi ma rahmatan wasi'a min hadithi usamah bin zaid radiyallahu anhu ma qala malje sahabtichi baraka qabu kun rasulani ja sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya ergama rabbi akka ji'a sha'abaanaa sommana sommantanitti isinii ji'a sha'abaanaa kana akka gaaritti sommantanii ji'a biraa daranirraa maalii jeeni citin tun maalii fi ji'a sha'abaanaa kana irra hedduu isaa maa sommantanii jennaan rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ji'a sha'abaanaa tana irra hedduun ilma namaa ji'a kanarraa dagataadha ji'ini sha'abaanaatis rajabaa fi ramadaana ijjuu jirti ani wanniin fadhu ammas ji'ini ramadaanaatu wanni isiin qabdu hojooleen ilmaan aadam ta'amata guyyaa rabbi bira ol deemtu haalaan an soommana qabuun hojiin tiyya akka gama rabbii ol naa baatuun fadhaa jeen obboleeyyan kee na dhageessani ji'a sha'abaanaa keessa eessaa'uu guyyaa 15 san guyyaan san jaba haalaan soommana afaanii qabuun maaliif galmeen tuni akkaataa hedduutti gama rabbii ol baati hadiisa biraa keessatti hadiisiin san muttafaqun alayhi rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam guyyaa isniinaatii fi guyyaa kamisa hojiin tun gama rabbii ol baati rabbi irra dhuftiiji ammas hojiin galgala guyyaa dura ta guyyaatis galgala dura gama rabbii ol baati lama isniime takka ammoo ta amataa ta walitti qabamte jaalowwan kiyya ka islaamaa ji'a sha'abaanaa keessa ol baati cufarra guddoon ammoo taan guyyaa nuti duune wanni nuti hojjenne cufaatu gama rabbii ol baa waa afuriin isinii irra hedduun ilma namaa ji'a sha'abaanaatirraa dagataadha maaliif dagata hojooleen isaa cufaatu gara rabbii aalamtootaati dheexii anaa soommana afaanii qabu akka hojiin tiyya rabbi bira naa dheexuun fadhaa tanaafin soommanaa jeenu obboleeyyan kiyya nutis lubbuu teessan dura lubbuu tiyyallee wanni yaadachisu soommanni isaa sunnaa dhabeete soommanuu qabna ji'a sha'abaanaa kana akkam yoo xiqqaatti 15 duraasan marxifannee jaalowwan kiyya ka islaamaa soommanuu qabna ni dandeenyaa beek fi amma sammuu tana amansiisuudhaa bar maayindiseetii tana diriirsuudha hin danda'uu yoo jette hin dandeessu hin agarree waan akkanaa godhu hin danda'u negatiiviidhaan maa dhuftu obboleessoo insha allahu ta'ala nin danda'a yaa rabbi na gargaari jeen ni dandeessa
gabaabdutti waa sadi ji'a sha'abaanaa keessa milkooynee ji'a ramadaanatti akkaseen waa sadiin nuyin gariinsa laftoota alayhim min allaahi ridwaan ji'a sha'abaanaatiin maal jechuu turan ji'a qur'aanaati amman tana qur'aana leenjii godhanii ji'ini ramadaanaa yeroo itti seene qur'aana waliin inni saahiba akka gaaritti qur'aana dubbisa orma garii agaruu maltan kuni irra hedduu isaatiin sinja guyyaa duraafaa hin agarre namni bar aboo ramadaanni ni ulfaataa jaa bar orma akkana jiru hin dhageenye maaliif jala hin barreega hin barre bar practice makes you perfect leenjii oduu gootuuti hariifa taate gurbaa tokkoon amman tana kiiloo 100 takka sibiila kaasii yoo garteen hin danda'u garuu torbaan takka yoo sibiila kaase istiraappootuututti ba torbaan booda istiraappoon ilis barka sirra qallaa atiitti kiiloo irra fudda inni garuu akkuma laaftutti kana godha maaliif leenjii waan godheefi bar guyyaa 15 tana leenjii yoo gooneen ji'ini ramadaanaa yoo nu seene ni ulfaataa ni oowwaa maal wali qabdawati ni oowwa jettee rakkatta aya oowwe marwaatti bani caljee tabiraa mali way jijjiiramte ati oowwe jettee way waattus hin jijjiiramtu war ganda ormaa yoo dheete ammarashiyaa baraduu darbu jiru alla qabbana hin way waatu ni beeka sa'aa baraduu darbi jaakkeetuma uffatee deema ni oowwa firraa shamiza khafiifa uffadhu hunnu anulaal khafiifaan uffadhe mudawara bakka dabari maali way waachuu hin danda'u hin dandeessu inshallah nin danda'a maal taata boo sa'aa 13 fi cinaadha leenjii goota ramadaanni si seena uumaa takka wal bartee jira yookaan immaa oowwa fi ammas khalqiin akkatti beeytuutu jira hargeen guyyaa qabdee halkanii jijjiirti bar eekoo malee rabbii sii jiraati jijjiirteemi aya lalgaa subii booda raf akkasin raftee maal sommantee caccabtee qaamni kee ni oowwa boo warraan tana maarree jetta leenjiin qabduga yoo leenjii goone ammoo laaftu leenjii san keessaa waan nu gargaaru waa sadii hin jenne dhugummaadhaan gargaarsa rabbi irra barbaadu yaa rabbii kiyya ji'a sha'abaanaa tan likkitti itti qophaawee insha allahu taala ji'a ramadaanaa keessa injifadhee salaatul leyli taraawii salaatee ibidda jahannamirraa bilisa ba'uudhaaf akkaan danda'u nagar gaarii ta dhugaasa yoo jennu warabbil ka'aba nu gargaaraa takjibaa ni beeka obboleessoo isaa miti saahiba kee ka dhugaa kasi beekutti kijibuu hin dandeessu bar maalayyaa alladhii ya'lamu sirra wa akhfa isa waan dhokottee fi iccitii cufa beeku dhugaadhaan nagar gaarii jennaan si gargaara awoo salaata subii salaatuun fadhaa jee bar tokko masgiida dhaqee gurbaan maal jeen salaatuun feetuu jeen silaa salaatuu feete maaliin godhuu qaba jettee na gaafatta malee dhufuun fadhaa naaniin jettuu jeen malee dhufuu odoo hin feene alaarmii hogguu 17 irratti guuti ni iyyiti numa dhaamsitan yoo ammoo niyyaa dhugaasan yeroo ati raftu wadda'attee harka mirgaa keetii irratti zikrii goote sa'a meeqatti azaante lal sa'a 11 fi daqiiqa 20 takka sa'a 11tti raftee ni dhufta salaata subii maaliif aziimaatee beekaga tana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث معاذ رضي الله عنه ذكري إيجا صلاة بودة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله إني على ذكرك سيادة شرطي نغرغار وشكرك سيغلتون فشرطي نغرغار gabbartii ta'e tolchuudha irrattis nagargaari jedhii jeen zikrii tanaan haa dhufnu tan talammada ibaadaa qaama keenya wajjin walitti deemtu haa goonu obboleeyyan keenya waan ati itti jabaa maal itti jabaa waan ati itti jabaa san isii san qabadhu san keessa taarika bareedaa takkaan isiniin imaam abi abdirrahmaan abdillaahi ibni mas'uud radiyallahu anhu amma inni obboleeyyan kiyya baatirra guyyaa sadii qofa somman garuu leeyliin isa dabarteen beeytu hogguutuu isa dabarteen beeytu yeroo kana darastoonni isaa ni komataniin obboleeyyan kiyya yaa abi abdirrahmaan atiin kun maaliif hin sommannee jedhaniin inni orjinaala guddaadhaan siin jaabara aalima rabbaanii yeroo kana maal jedheen ni beeyta ani
yoonin sommana guyyaa sommanni kun na dadhabsiisaa jeen maalirraa isa dadhabsiisa salaata halkanii salaaturraa na dadhabsiisaa sommanarra salaata halkaniitituutu nabiratti jaalatamaadha tanaafin an salaata halkanii filadhee jeen qur'aana qara'u jirtu juuza takka atii qara'ee dadhabde juuza qaraate eegasii dadhabde rakkoon sitti hin jirtu qabii qur'aana san cufi deemi firaqee maxxanfadhu niyyaadhaan ziyaaraa godhin masgiida gootu maaltu isin barbaachise jeen maallaqa qabda maallaqaan gargaare dalagaa humna teetiin gargaare haxaawii halqiin hancufatuuf tibar ala keessatti san qabdee biyyee yoo irra deebiste mindaa harkattaa bar niyyaadhaan qabrii deemi akhiraa si yaadachiste muslimtoota du'aniif du'aa'ii godhi warra jiru ammoo yaa rabbi khaatimaa tolchi jeen niyya jaartii teetiif muuza kiiloo takka qarshii 70 isiif geessisa akka sadaqatti sii lakkaawa war rabbiin jalla jalaalu rabbi amantaan islaamaa ta ajaa'ibaati bar jaartii tee nyaata qabdee afaan kaayuudhaaf rabbiin mindaa sii katabaa bar awwa amantaa kana agarte niyya waan ati itti jabaa eessa jabaa obboleeso isiisan qabadhuun hin lakkisiniin eegasii saahiba gaarii suhbatul akhyaar ممن تذكرنا وجوههم بالعزيز الغفار وبالنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم صاحبة أكا أبي بكر الصديق في عمر رضي الله عنهما والرهقو خير الرتي والدرقم صاحبة أكسي بربادلو هقو إسوما سلفي دور الصلاة أنيهم هقو دعائي قولت قرآن قرأ دعوة قول علمي برد أنيهم مالي هاي قول مجال جئي نما نورمال تقوتي جراجو مال توفي صاحب أكس جتون يرو إسا أغرت كرب سيادة جيس كرسول الرب صلى الله عليه وآله وسلم صلوات بوستو أكس يقولوا نمسا صاحب دا تنا رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم قباب سنيتم والحديث في سلسلة السياء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف الرجل قربان على دين خليله دينا جالله إسات الرتي تهادا فلينظر أحدكم تقون كيسن حلالو من يخالل إن جالله جئك أبتا حلالو بكفيت تأيتو كغرغر إنباني تجرابر صاحبه مش صاحبه وجهز زنتنبان ورتنا تولين قابن أكون متي الرجل جاء إساسي قابزه أتي قابزان no tokko jira jamaa tokko ka waa hunda beeku ka waa hunda mari'atun san nama akkami nama ibaadaati yoo warra harka bitaa ta'eefa nuu dhumteen sin jaabar amma saahiba lama taatus afur taatus tokko amiira beekni isaan keessa tokko amiira falaaj qoraaciidha namni falaaj qoraaciin san yoo mu'mina dhugaa ta'e waa dubbiin tolte yoo waan hin jirre taate ammoo boolla sinaka eenyu saahibda sallalladhaan isinin jaa yoo nin dhugaa qunname rabbiirraa yoo dogoggore hammeenya nafseeti yaatti fi sheexaanarraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabuurraa isa Allah anin tikfama anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu nu cufaatu yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.